Na fongai na sol tot sangan vai nga whaupawhai le HRPP, ina ia wha ngayo I lo le tula fono se 10%, lea anga wa ai le tinai mawalunga leo wha o pasene o ana palota, e sau wha inu fo whaupopo tinai titono le panemene, o le tau sanga le HRPP sa fina wina le sa avea malo I sili, o savale noa Marieva Bitham Annandale, o le komisina o whainga palota sa tula I le lo I sili, o sua Helene Woodwork, ma le vaenga whaupawhai le fast, sa fina wina e maunga Precious Chang, ma Muro Lui, I le folosanga sa vale noa na ia fina winai, o le vaenga fast full wha le tula fono whaavai, e tau na whaangai oi pe amai a le whainga palota, pe amai a fo I o na whaintau palota, ai le itu I nātu le komisina o whainga palota le lipotia loa ia, I le ao le malo, pe ta I le whinaunga le loia sili na ia whailoa I le whamasinonga, I le tatau na talia le talusanga, fola siesua, ua mai au na whaile whai unga le whamasinonga talusanga to ilo le mtau pulea, lea na manino ai o le whaangai o ingo le vaenga fast full whao le tula fono whaavai, o le nufokwa upopoti na I le palemene, e whato a whatino pe a mai a umatangi o whainga palota, whapea whainga palota la hiti, o le folosanga le loia sili e le io o le taimia loa I ai le vaenga fast full wha, o le tula fono whaavai, salang hoi na fo I le loia le fast folosanga le official le loia sili, ma ia talusanga I nai le whamsinonga, ina ia whaalea o ngai na le talusanga le vaenga whaupawhai le HRPP, e le oiloa se aso e tu mai ai le whaai unga le fionga le whamsino, ia le atau le sa Darryl Clark I le amata upu.